Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheila Agustin, kelas 8A2 nomor urut 30. Saya akan membacakan puisi Padi Bolai Tongenge Ri Atimu. Padi bolai tongenge ri atimu, masagena ate natampai tajen natuo tongenge, nawareke masepa ate tajange naripahang atongenna puange, naki bolai atuo ngenna puange maturi ada patujunna, sulasana ima lebih tonakedo lanro ale tuo temat tinro tongenge matemua jekoe temate lempue tongenge riati lepu riata tenri pakalebi pakita tongang riati lepu rida culit leta sala ripareng ngerat tongang riati lepu rinawa-nawa leta sala meritat tengah malopoi bicara napatik kepuangi riati tongang muaga malopo bicara napatik kepuangi riati tujuan muga malopoi cina napatik riati witakotu kirampe muha ada belle nakedamua puangi nasala ko kikedomua gau saba nakedamua puange takalu pakona tema patika ri puange ri atimu nasaleto puang nye mujoka tungkena anreme meni macen nenge namalunra wai kiwa nagaleyani ricagaro mutegame meni popomat cennoe ajak lalu tematangga riki buru mupusi mupoaca acawi mupole mailo kotu nasalai puangi marajai.